ukuyibuzeni ukuthi kwenziwa yini ukhuleka ube umuntu okhulekayo kodwa lento oyikhulekayo ungayitholi. Kukhona umunye umuntu okhuluma indaba ebaluleke indlela eyisimanga ukuthi into eyenza ukuthi izibusiso zakho ungayitholi ilomsindo ngaphakathi kwakho noma ngithi lenxokozelo ngaphakathi kwakho. Kumele uma ukhulekela ukuthula kuNkulunkulu wakho. Nkosi ngicela ungincede ngibe nokuthula ngoba uthi leyo muntu ngoba isibusiso asihlala kunomsindo khona. Uyabona, uNkulunkulu uma ngabe ezokubusisa uyakukhipha ebantwini, uyakukhipha emsindweni ube wedwa kuze ezokwazi ukuthi ekubusise kahle. Ngoba ngeke usibone isibusiso uma unabantu noma mawusemsindweni, ifocus yakhe izoshift ifocus kulomsindo lo bese uyitshela ukuthi awubusisekanga, kanti isibusiso sikhona ngokungasiboni because of umsindo. Lenxokozelo esenhlizweni yakhe iqede nalokuxokozela okwenzayo, uxabane nomndeni wakho, uxabane nabantu ungenasidingo uqede, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ungayiboni, ungasiboni isibusiso sakho mangabe sesifikile kuwe. Hlezi abaningi noma hlezi iningi lethu lidinga ukuthi liqede inxokozelo ngaphakathi kwethu ukuze sizokwazi ukuthola lezibusiso esizicelayo.